फायदे हिंके बायप सं आं नोंनो बायसा border security post ni notification dimani notification ni online khaijani tini ongkori faikya फायदे हिंके नाइलेनो आफोर आं नोंनो साका total post jaga 2788 jon tongo aboni bisingo male tongo 2651 jon epre female hingkai 137 jon tongo hingkai bayap sang naide ang nongno je important simi online khainani bagui sabano naitongdi payasak video hingkai bayap sang naide o jagao bongni recruiting agency center for examination bagui center rijak o jagao kwbangma center tongo jaga ang aboni bisingo chin tripurani sabano eko naide bayap sang 11 number chin tripurani frontier headquarter BSF Tripura frontier headquarter BSF Tripura post office hingke salbagan Agartala Tripura pin 799012 o jagao exam center hingnai jara Tripura theke online khainarok abedon khainarok borok hingkai salbagano khlainai hingke bayap sang o jagao tongo eligibility criteria hingka kai metric pass khaiui 2 years ni experience tongkha trades ni experience tongkha o jaga apply khaimani eba 1 year course khaijak ITI hingke bo jaga apply khaimano ba or application ID 3 number 2 years diploma khaijak ITI ni hingke bo o jaga apply khaimano hingke age hingka kai o jaga naib songnai de 18 to 23 year porjonto o jaga apply khaimano 1 tarik 8 mas 2021 bai base on khlai nongni age no hingke jara ST SC rokni o jaga relaxation phungjak tongo 5 year relaxation tongo hingke 28 years porjonto jara ST SC OBC rok boro jaga apply khaimanai hingke others rok hingkai 3 years hingke bayap sang o jaga naide physical standard bo rijak tongo male chwlarokni hingkai Adivasi tribe scheduled tribe Adivasi rok hingkai 162.5 cms nango April chin Tripura theke abedon khainai eba notice theke abedon khainai hingka kai Gurkhas Dogras Tripura Assam Meghalaya Mizoram Andhra Pradesh kwbangma tongo jaga naide boroni kai 165 kaino ongo chest hingkai 78 theke 83 hingna nango hingke tei all other state and union territories hingkai 167 nango borok hingka kai hingkai female bahain tongo jaga naide bwri rok 150 kaino bono cms hingkai jara Mizoram Tripura Assam Andhra Pradesh Manipur oro kwbangma tongo naide borok hingka kai 155 height nango bwri rok chest hingka kai oro nangya borokni hingke bayap sang naide o jaga bo first phase of examination norokni bagui examination bagui norokni call by appear wngnai aboni yagulo norok norokni 5 kilometer ma khachiknai 24 minute bai bwri rok hingka kai 1.5 kilometer 8.5 minute bai ma khachiknai hingke trades to nongno ang again saka trades oro kwbangma borokni trades tongo cobbler tailor cook water carrier washerman barber sweeper oro kwbangma tongo 13 ta post tongo borokni digital skill perimeters hingke bayap sang obo wngkha written exam wngnai 100 mark ni written exam barnai ani bisingo 35 qualified hingna nango jara ST SC OBC rok borok 33 kaino borokni qualified wngnai hingke borokni o jaga o exam rwna bagui borokni subject wise rijak tongo naide general awareness general knowledge hingkai 25 question haine 25 mark ni apre knowledge of elementary mathematics 25 ni haine 25 mark ni hainai analytical aptitude and ability to observe the disguise pattern 25 ni question 25 mark ni hainai basic knowledge of the candidate in English or Hindi 25 question haine 25 mark ni hainai 2 hours kainarok o jaga o time manai hingke bayap sang third examination hingke naide medical fitness wngnai aboni yagulo nongni select wngnai hingke bayap sang o jaga nongni final merit list hingka kai nongni exam rwmani twiwi nongni mark ni ଅନୁସାରେ nongni merit list wngnai exam kaham borokno o jaga o mannai bayap sang faide hingke chwng bahai bono apply khainai nailaino online mode online through tei apply ma khainai chwng bono boni website tongo o jaga naide eko website ni maidhomo haboi norok apply ma khainai
ang nokno description link bodino norok ah jaga thangai apply khaimano online application khaina shuru kha 16 tarik 1 mas 2022 11 ta simi kha close on khaijaka 1 tarik 3 mas 2022 porjonto o jaga sarikni 12 ta porjonto o jaga apply khaimanai online kendra o jaga application khaina gai babsong 100 taka fee nangnai।